nivyo rero ndiko ndavuga umva dufatiye kuri ico kintu kiza gutuma badatera imbere kubera kwankana nivyo ndiko ndavuga ati bituma n'abafana donc abafana babo baravyumvamo niba kuri rezo sosiyo turi kugaragaza ama beef kanaka yabaye mugihe twe kugaragaza naka muri mbyike kanaka ari karashigikira kanaka niba indirimbo yiwe yakoze umuntu wa mbere yategezwe kubanza kuyiposta gusumba uwundi gusumba promoter yari muririmbye mugenzi we mugobo utusanga kwera gwagwanko na jalu avuga ati why naka sori indirimbo je ndayishireko umva ati andushe umva ico kintu roco kumva yuko nakayondusha nico kiza gutuma abaririmbyi bacu ntibashobora gutera imbere kandi kitaravaho nukuri ntibishobora gukunda ko batera imbere rero niyo mpamvu ndiko ndavuga ati mu Rwanda ico kintu yana kiturusha kubera ko nabantu ba mbere novuga bakundana udurabe niba nakasize ikintu ushatse kuraba usanga umurimbyi kanaka yagisizeho kandi nibarabira ngo naba gospel ngo niba nkunze kubona nka Israel Mbonyi ashobora gukora indirimbo Bruce Melody ugasanga yikoreye challenge ntibari no mu rwego rumwe Bruce Melody ari muri Aprofine uri ari muri gospel mugoye yikoreye challenge mugoye no kugira ubone no muririmbyi yakoze challenge undi muririmbyi byagenze gute babandi abari kakagwa nyene babo bavuga ati twe turi kumwe mugo kumva ati umurimbyi kanaka mu gihe bari bakwiye bo bwabo kubanza gukundana hamikorwa bye bikagera kure rero no kuvuga ngo abaririmbyi mudakunda my Jesus mudakundanye ntishobora gukunda kandi hambavu yuko mukundane kugira ngo ibikorwa byanyu bigere kure mureke gusuzugura twebwe abamenyesha makuru kuko nundi mukidusuzugura caye nka guhamagara kumva wewe uruwahe ndakubwiye ntuzofuteye imbere juro sho kubingirira nakane bari umugenzi wanje vuga ati naka wapi kandi uriya nawe nabimushira mu uzosanga nawe nyene imenga yubatse bifu nuriya nahatatu arabimugirira yumva ko kumupostinga wapi uriya aragara kwera iki yabibwiwe na mugenzi we rero babibwiwe na mugenzi wacu yumva ati uriya murimbyi kumba ameze uko nawe kumva yuko nicari kumutuma mu postinga wapi rumva ivyo byose biratuma bibagabaniriza visibility bari kuro tukiri ngaho nyene cyo numva no kubaza kino kibazo tuko turaje gusozera ikibazo cha Monia Flare bijanye n'ivyo ari kuravuga Monia Flare mu misi heze yasohoye indirimbo na B-Face on the floor ariko nimwe mu ndirimbo navuga ko itaronse itagiye mu bantu nkuko bavyipfuza izina B-Face n'izina Monia Flare namazina kumeye no muzika ariko ugiye kuraba indirimbo barekuye ni indirimbo itigeze ija mu bantu nkuko bavyipfuza akugeraho Monia Flare aja kuvyidoga ku mbuga ziwe aho yayashize amakosa kuba promoter mbega muri ico gihe ikosa ryari kuba promoter ku indirimbo ya B-Face na Monia Flare itaduze kuko Monia yabitangaje ku mbuga aho yashize amakosa kuba promoter canke ikosa riri kuri Monia Flare nivyo ndiko ndavuga ndashaka ishura kuba indirimbo ya B-Face amakosa ari kuri kubaririmbyi kwanza ubwabo bose wait banzu nyumvize neza kazo nakubajije ati Monia Flare mu miseze yaratatse aba promoter abanyamakuru abicije kuri page yiwe avuga ko aho kumuteza imbere ahubwo akora musubiza inyuma kubera ko batapostinze indirimbo yiwe kugira ngo ironka ama views bega muri ico gihe kuba abanyamakuru batapostinze indirimbo ya Monia Flare nikosa ry'abanyamakuru cankwe nikosa rya Monia Flare nk'umuririmbyi na B-Face Oh yes, one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Rero amda kubwira byinshi muri entertainment. Amda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already it gentlemen. Kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman. Ni watuma image ibona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way ndikubuze neza yuko Jori kurumva kuri micro Ishopo Radio asaba promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira behe umwana habanza kubaho papa mbega wewe wari kubaho atapapa wawe ikada wagwana my brother Ishopo Radio asaba promoter bose mu gihugu yes uno musi rero muri cegano mukunda muri beshi cya kiganiro gituma umenya makuru menshi muri industry ya Buja Flavor welcome wagwana ko bien safi meze neza igereza micro today ni vibe
Wawa wala ko by the turano hawasa fresh cameraman anione Shobo Radio brother. Yes, this is Loy TV. We can meze neza by the way. Bien. En tout cas meze neza. You look so good. Abakozi ba Loy TV ndibazabona ko aberewe sana by the way. Reka ndamudefinise kwanza gatoya sivyo. Ndi kumwe n'umwigeme by the way yambaye ndahera ku mushatsi kwanza. Ariko sinzi ubwoko bw'imishatsi kubera ko nta mugore ndazana. Ariko ndabona imishatsi ifite amabara abiri, ndabona ibara rya noir n'ibara rya bara ni jaune ni nini? Ni jaune ndibaza. Ndakurire nayo. Bon, nibaze ko ari jaune. Cameraman si jaune. Ya ndabona ko yambaye akaboro mu mutwe ya Rono, sinzi ko aragaki. Sinzi ko akaboro kiyo kwafe. Check ivyo bisuko. Abade ona ko yambaye like sinokita nagashati. Nakaboro kubuyungira mugabo kari gakoranye ubwenge bade gafise nako nyene amabara gafise baragera n'igirabura. Bade yambaye agashanete kameze bien. Gashanete k'amafaranga sinzi ko ari arja sinzi ko ari. Bade ona ko indani naho yambaye akabo nakajipe ariko nakajipe nyene kagufu kubona. By the way you look so good. Tuje ku maboko yambaye nagasalo ni bitwa. Tege bakita gasaro. Nagasaro cameraman nagasaro. Navyatsi. Yeah, no, sagasaro just ariko gafse nakadede gafse amabara ashika kuri abiri. Ku maboko naho yambaye utuntu twinshi sana. Impeta nyinshi. D'abord shaka duhere ku mpeta ya mbere. Ndashaka kugire guca kwanza ipi. Ukuboko kumwe d'abord. Okay. Sasa iyi mpeta isobanuye umupfakazi. Aha. Munyumvirize Wait, aha siguwe. Umupfakazi. Warafakaye. Warafakaye sasa. Deja namatse kuvuga isigura umupfakazi. Isigura umupfakazi. Warafakaye. Jesus. Bon. Nk'imyenda bitereshaje. Sindabyibuka neza. Ndashaka usigurire iyi bag wambaye nga. Bon, naenze mbaje urutoke ni go rusigurama. Ariko kandi sinibaza ko intoze zose twambara ariyo mpamvu tuba dushatse kuzambara. Donc inambaye hano kwera ari kwigo. Aho naho wambaye ni narafakaye. Barumva ko wafakaye. No sinafakaye. Nafakaye ni warandongoye. Aha, sasa. Aha. Nawe ntacu. Nta kimwe no kubera tu ariho naho nyene. Aha. Nta kimwe. Sikuru. Aha. Donc aha. Apa. Niki nta kimwe kisigura. Masha mumfashe aha wambaye bag nga. Nambayeho ni. Mbene bayambara nga abayaragize mariage. Ayambara nga hamangaha babara mudose. None barakudose hamangaha abagishakisha. Barakudose uracha sasa sikia. Bashakisha napaka. My Jesus. Ariko ibyo si ibyo izo ni byintoke dusigura ariko izinazambe kwera ariho kwigwa my Jesus. Kabisa by the way navuga neza ko ni mukigana mukunda muri beshi. Mbere ko kwanza dutangura ikiganiro hari benshi be ko badukurikirana batarakumenya hari abakuzi n'abatakuzi ariko ndashaka babwire abatakuzi by the way turi kumwe nande nko nakubwiye n'umunyamakuru nawe nyene asanzwe ari muri industry asanzwe yakorera ikinyamakuru ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura araza kubivuga byose. By the way n'umunyamakuru mugezanje niyo mpamvu turi ngagira ngo tuyage byinshi muri industry mu muziki wa 257 ariko imbere ko tuja ngaho ndashaka kwanza ubanze wibwira abatakuzi hari abakuzi n'abatakuzi ndashaka wibwira abatakuzi. Okay. Mbere ko ndabibwira ndabaramutse abariko baradukurikirana bose ndababwira ati ni Gislene Gateka turi kumwe kuri micro za MBTV nzere ko baca bamenya abatanzi nabo nzere ko bamaze kubyumva. Ndakuramutse na wewe si wabo. Okay na cameraman zombie we. Cameraman ndabaramukije sana. Anaitwa Zombie. We Zombie. Howju. Sasa tukiri ngaho nyene kuko nabikubwiye ni umunyamakuru by the way hari byinshi azimo no muziki ariko imbere ko tuja kuri ivyo ndashaka kwanza duhere ku kumuga wiwe like ko umuntu wese nico akora mbega why not wahisemo ko umunyamakuru like ni kiye kintu cabiguteye by the way. Ambavu yaho narabikunda kuko sinabyo nigiye sibyo nigiye umva nyene hari gihe
sinzi ingene vyagenze Mm. narakunda kuraba ababikora Mm. hama nkumva nyene mfise iyo esprit yo kubikora sinzi ko ikintu cose mu isanzwe dukunda tuba dufise impamvu umugo hari ibintu twisangamo hari ibintu wumva nyene muri wewe ukumva urabikunze donc nakunda kwira bahama numva ndabikunze ndavuga ati foke ninjiramwo hama nanje ngatangura kubikora nk'umuntu wakunda kuraba cyane wifocusinga ko cyane yarinde ndavuga mu bigeme by the way like abigeme bari muri industry nakunda kuraba mbo muri betwa gute bajya abanyamakuru bakora kuri magazine ibindi binyamakuru nakunda kuraba mbere agenda nabyibuka just nshaka kuvuge basi amazina like ya my Jesus ugati umuntu kabisa yaratumye jewe nta bantu ni esperako kabisa just umaze kubijamo wasanze uko wabyibaza ariko bimeze mu bisanzwe ikintu cyose ibyo tuba twitetse mu kintu cyose sinaza ko tugisanga hari uburyo ushobora kuja mu kintu hari uko witeze ko bishobora kugenda swat biraza kunyorohera mu buryo bucanke buriya swat biraza kugorana rero urumva sinzi ko ushaka mvuge bya sinzi ko ushaka mvuge ibyo nasanze ibyo wasanze like muri game bitari nkuko nari ni ya bitari nkuko wabiziga by the way okay nukuvuga hari uburyo umuntu yinjiramwo ashaka gukora swat nko turi muri entertainment aba muziki cyangwa ki turabanyamakuru hari gihe tuja mu by'imyidagaduro ukavuga ati mu myidagaduro nkeneye kutumira abatumira abanaba rero hari gihe kumbura umutumira wari ushaka kuzana utamuronka anacane kuri abantu navuga ati baba barubatse amazina canke bibaza ko bubatse amazina ko hariho n'umuntu yibaza ko yubatse izina ataryubatse hariho n'abandi umuntu yibaza ko yubatse izina ataryubatse nini ariko hariho mvuze koko ariko bisikura kumenga hari uwuzi vuga ko yoba yorubatse izina umwe uramva mubwiye mvuge ati hari uwonze wocumenga ndamuboneye ko ntaba ari umwe basi bavuge benshi ndondagure abo nibaza ko bubatse amazina atabibatse cyangwa mbarira abamaze kungarako kuko nibyo nahende ariko ndaje okay it's okay nabo nyene tu kubera ko akazi kose kagira sila kuko nabikubwiye hari benshi babona ibi bintu ariko bakibaza mbega nta kazi katagira slago it's okay nukuvuga ngo abo ndiko ndavuga hari n'abantu bashobora kuba barubatse amazina mugo nibaza ko wayubaka wareka nakugara nabyo ni ikindi kintu en plus de ukagara ku muntu novuga muri kumuja hamwe kuko niba ari umumenyesha makuru niba ari umuntu akora ibiki n'ibiki baba bari kumwe donc novuga ngo ibyakora aba nkeneye kandi naje ibyo nkora mba ndamukeneye rero we nk'umumenyesha makuru hari gihe umukenera kubera ko avuga ati nyene narubatse izina akakugora canke se bikanka uko ari ukeneye kumuronka bikanka navyo nako ndavuga ati hari gihe twinjira tuzi ko byoroshe ugasanga birakunaniye canke bimwe wari ubaza ko bikoroheye biranse kuri abo bantu nyene ushobora kuvuga ati bivanye na emission yanje nari nshaka nari nkeneye abanaba ariko ntushoboye kubaronka uronse bamwe kumbure kandi muri abo bamwe hari aba barubatse amazina mugabo atari babandi mvuga bumva ko ahari ari abantu mu gutambuka umugani bari hano ngo nibikora ko abantu bibaza ko batikora ko abamezu nakubwira umukondane aze isosa ndashaka bamwe mu bari byamaze kugara ko ni bande haro biface ariko kandi abantu babibaza sinzi hari umuntu ushobora no kwandikira mukavugana akabwira ati sawa imisetso ikora ukamandikira ngo time wapi ugasura ukamandikira kandi yindi ngo wapi ugasura ukamandikira uribaza hariho Mbidata twegeze gukora Mbidata simvuze ngo aragara mugabo andika akantu kugara no nyene kasikaye kamujeko ari imisu twegeze gukora turayikora ndamatikirigira kabiri acambwira yaransiguriye
mugabo rero reka mvuge niyo mpamvu niko ndavuga ati simvuze ko agara amugabo nibaza ko kaba gatanguye kuza nukuri wala utanguye kuza urabwira umuntu ahamamuka akabwira ati ndi mu bintu ibi nibi nukuri nawe ufatirwa gute twese turafatirwa mezame ariko sinaze kushobora gufatirwa ku buryo amprise twese ukavuga ko urafatiriwe ariko tukakubona hamwe waye ufatiriwe gute bisigura ngo wafatiriwe hahandi hari aho byanse mugo mitende niyo mbona navuze ati mitende basontagara batanguye biba bitanguye kuza gusa kuko uwavuze ati reka basinda namusigurire bimeze uko basaga fuma nakubesha uyo ni mitende ko haro n'uyu ndakubwira ati message jewe wapi canke akanaraba akavuga ati jewe hariya wapi Bifisi yakugaye ko gute nyene ngaye ko gute Bifisi ariko tuvuze ko umuntu yagaye ku muntu bisigura arashaka kusigura Bifisi yakugaye ko gute by the way no kuvuga ngo ariko ndasigure gute okay no kuvuga ngo naragize hariho nuko nanabyuka neza ko aracige jari ginangaye ko nasora kugura ndera nukuri ndashaka kusigura wait ndashaka kusigurire telecharge kubera ko ndiko ndavuga ati binamazigiye kuko niyo mpamvu ndavuga ati sinasuye no kumurondera kurumva ko ni byakera rero namwandikiye ndavuga ati dukore Bifisi dukore iyo misi mengara afise n'indirimbo shasha ideye uko antuko umuririmbye afise indirimbo shasha abakeneye gukora banashima intuzo kugira ngo indirimbo yiwe ishobore kuba promote rero hari gihe ni bimene ko ndakubwira nyene ashobora kumva ati hariya ni bien akaba bisa ahantu ashobora kuvuga ati hano ndakora haba ku mahadi yaca nk'amamedia ya ndashobora kuja gukorerayo mugabo apale yariya uyundi wapi rero nkanje nkashobora kumandikira ndamusaba emission donc dukore akakwishura umva ushima ko umuntu aba yakugaye ko rero no kuvuga ngo ukimwandikira arakwishura kubera ko ntabaramenya ico ushaka nturamubwira nico wipfuza ukamandikira message ya mbere umubwira donc ico keneye message ya mbere ntayishure mwandikira message uribaza uritoyera sura mwandikira iyindi message yabonye d'abord ico washatse arasoma message kurona ko aba yasomye message rero hambavu naho ubanza ko nako umuntu yakugaye ibaza umuntu deja arasomye message arayibonye basi nimiburi burumvuga ati okay basi nunamubwira ati ivyo bintu ndavyazi canke ntidukora ukamubaza akakwandika message wapi kihorera ugasuruka mandikira yindi kora ko usura umusotore ukazumva rakubaje ati ukorera he nka kamwe nuze yigeze kubabwira Big Fizzo yigeze kubwira Alvera gikora ku ntunze sitko yigeze ukabona ariko barakora bariko bamubaza menshi makuru benshi nkuko Alvera cazana micro nayo ngagiye kumubaza kibazo ciwiwe acabaza ngo ukora he donc yaramusuzuguye ya abandi rumva bisigura bo arabishuye mugo yumvise azanye bisigura na kadombi donc nta muzi yaramusuzuguye kuko ico gihe sinzi ko akabanya ukano kana sirikiye sana kuko ico gihe no kuvuga yamwise nk'akadombi kandi akavuga na kadombi dombi umva yavuze ati uyu nawe vipi uyu muboze kumbure nsanzwe nzisi kuvuga Alvera yabaje ikibazo fiye yarakimubajije nyanakimwishuye yavuze ati wowe uruwahe Jesus so kana karajyana vraiment uruwahe sindakubajije ikibazo ninjiye kwera ko nta baje yategezwa kunyinjiza hano ngo cumbaza uruwahe bivuze ngo ico kibazo uriya ntushaka kumishura rero nico nako ndavuga nuriya ibaza cya kubaza ukorera hehe ukamubwira bivuze ngo akumva akarabona kandi ya message wamandikiye donc wamusiguriye uramubwira nawe ukorera ibikiniki kubera ko kumbere yumva bitari muri gwa ruhande rwiwe akoreramo agasuba ya message kandi ntasubira kwishura ariko ko nakagaye karimo nakagaye karimo I don't know sasa urabyumva suppose ko riwe basi babigiriye nakagaye karimo yasomye message ya karimo by the way amplisi ya nakubajije ukamubwira iyo ntuze bisigura arayigaye hama nta cankunda kana kwishura ati wapi chaka kabwira nk'uri ati nta mwanya mfise nko yavuze ati manzi musifatiri kandi ahandi sasa hapa ya Bifisi na MB data ndashaka kumwira abandi baririmbye like ndashaka kumwira abandi baririmbye bamaze kugara kugira ngo abumve ko nta kazi kabura slago it's okay niyo mpamvu nafite kari usanga ari na benshi
kubera ko abandi baririmbyi wavuze Bface wavuze Mb Data nawe natanze ko akarorero ubundi wavuze ntanga akarorero ubundi nibe agenda cyavuga abaririmbyi bakomeye kugira ngo bamwe mu bafana babo bumve uko ibintu biba byifashe muri industry ndani muri industry mbere uvuze ngo Dabujya aritonda hari gano tugeze gukora kandi bambwiye ngo Dabujya aritonda aritonda ndamuvuze kubera ko nawe nyine amaze kungarako Dabujya arakugaye ntagara none kubengerera gutanga ndashaka usigurire rero how Dabujya yakugaye ko gute ariko uburyo bagarana ko ntabukubwiye je n'uburyo kenshi bakunda kungara ko bari mu rubuga twese tuba twarubatse amazina ku rugero babikeneye ko mugo sinabaza ko boca bakugara ko ngo kubera ko utaragera kumbura aho bipfuza canke abo bipfuza gukorana ko bagetse kuko twe niba dutanguye gukora bakunda bavuga ngo ntavuka rimwe yuzura ingobyi bivuze ngo utanguye gukora ntuyitugera hahandi wipfuza kugera deje bugitanguye kandi ni nkuko nabo nyene batanguye ntibatangure hariya hejuru bivuze ngo nabo ni bamwe batangurira hasi bakaja gusama emisiyo kumbure kwa bajya amaze kubaka izina bakayabankira kuri ko batibuka ibyo bihe novuga bagize baje gusama emisiyo bayabima kwa bariya nabo bagera gutera imbere ntibaza ko byibuze ko nabo bazamutse bakabona ngene bigoye kuzamuka nibo bantu batekereje kuvuga ati uriya reka arazamuka reka tumufashe kuko mu ubuzima no gufashanya je ndagukenewe wubatse izina kugira ngo nanje bikunde nzamuke ariko wowe kubera ko wamaze kuryubaka iryo zina ugacuza kungara ko kubera ko donc nkiri hasi wumva ko je nagenda hariya wapi n'izina ryanje bazi nkaca ngenda hariya ariko sinzi ko ari byo bo bumva ko ariko abantu babifata mugo nibaze yuko bajya bumva bugurutse akumva ati niba ruriya mutonya ndashaka kuja gukora kuko ego reka mvuge ko ntibamukurikirana nabo bakenya paraporo yaba gukurikirana mugabo abagukurikirana simpaka ngo ari bo babankurikirana abumwe ariko akaba kuko arashobora kuba muno mwanya hariko bayatukurikirana ntibari bakuze arakumenya cyane ibikorwa byawe arabimenye ntibivuze ko bajya bagukurikirana abari bo nanje bankurikirana niyo mpamvu rero uca usanga afatiye kuri ico gitigiretse abantu bamukurikirana ni bakenya sana akumva ko ni ngombwa korere kwa babandi novuga bubatse izina rero no kuvuga ngo mwico gihe harimo n'inzigo kubera ko naho Dabujya afise inzigo nuko atayifise yaraje twarakoze oya ndabajije Dabujya nawe yagusiguriye niba atayifise ahubwo yaranyishuye kwanza nawe nyene vyabaye cuke niyo mpamvu nabwiye ati bose kenshi je bikunda kwanga nawe nyene abari nkunko donc arakwishura akumva byushaka sinzi ko ni kwa kundi nakubwira nago yakarero kwa uriya nyishu yishu yuriya donc nabo nubwo babahoze niyo babashatse donc abashatse kwishura w'uruwahe numva ntaba yakubwiye bizo yishura Arve nibyo ndiko ndabubwira niyo mpamvu nagoye kanya karorero nkakubwira kuri abo bakwereka iyo miwe nisho babashatse kwereka kuko deja niyo mpamvu nagusigurira ati ukimuramutse arakwishura message waye kwishura message kwereka atarakumenya umubwiye ugasanga arihoreye ntasubire kukishura nice kindo nakubwira ati abakubajije uburwahe nakuze kandi ndishwa ko mu gihe ushura gukora kuko amamedia hari amamedia uvuga ati amazi kwa kizina n'amazi gihe arazwi ugene shura kumwandikira ngo bareke gukora donc nta ngo ambwire nta mwanya ibiki kwera karazi yuko afise navuga abantu benshi dufate bamukurikana canke ati hari ico donc baza kunkurikirana abantu benshi ariko rero nico ndiko ndahubwira ati ntibumva ko ujya muntu donc ari hasi nawe hagera kiye gihakazamuka kuko igya irashobora kuba yitwa ati ni media iri hejuru mugi ibintu vya media ni nk'amahera urashobora kufisa amahera today nyuma y'indwi ugasanga nta mahera ufise bivuze ngo nujya ari hejuru nuko abafanzi bashobora kumumva ko bose ugasanga basigaye nko kumuririmbye ashobora gusanga arakuze baramuzi sana abantu benshi ugasanga nubwo bamuzi hari undi mupeta byutse ubunyene vuba donc yarahora akora mugo ntibari bamuzi ariko gace usanga mwino misi nawe aravumye gusumba wawundi rero nico kibe na media uno musi urashobora kunzuzugura ati buruwahe nka kujya mu misi iza nije media yanje zo bikuze kuko tuba turiko turakora kandi tuguma dupambana urabyanka mugo hari abandi bavyemera kandi iyo media irabandanyira kura rero ejo ushobora gusanga uzogaruka uje kusaba emission nanje
mu gihe kigihe nanje nako ndagusaba ko niko ndabwira ati twese turakinaniye mwigenda ushobora kuba ndiko ndakurondera kugira nze dukore uze dukore emission mu minsi iza bivanye nuko bivanye naho nzoba ngeze nawe uri kurandondera tuzokora gute wowe narakwandikiye uranka gusiza je urumva ko nzogusubiza rero nivyo nuko ndavuga urumva barakugara ko bivanye naho uri nivyo wari cyane hari ivyo bakubwiye wase kwemera ibyo wase kumbwira nasi kwemera nkibi cyane hari ivyo bakubwiye wase kwemera ariyo mpamvu bakwimye emission nivyo nyene ko ndakubwira ati nkibi donc kambwira donc nk'umuririmbyi asaba jewe kugira ngo dushobore gukora emission ibyo uzoya nabigusabye reka ndabivuge uwe nabigusabye uwo yavuze ati je ndashobora gusaba ikintu kanaka nko kubakobwa avuga ati ndashobora gusaba sex umukobwa kanaka kwera dukore iyo emission kuko antukani bazabira hari cyanke niba ari umuhungu akavuga ati ndashobora kumusaba amahera kugira dukore donc urumva biba kuri babandi nyene kenshi ndashaka abana babigeme bari muri no industry silago bahura nazo apari yo kumuririmbya akakwandikira ukamwandikira ugarako apari yo kumwandikira ugarako harabavuga ko abaririmbyi babagora mu bundi buryo butandukanye nk'umugiye muri industry izindi silago muhura nazo abana babigeme muri impano yacu cyase mu kazi kanyu iyo muri kumarondera ibiganiro naka okay nibyo nako ndavuga kandi ncana ningiyeko kwera ko icambere navuze ati nico wandikira abantu gasanga bakugaye ko kwera ko ukiri hasi nivyo rero wambaje ati hari ibyo bashobora ko bagusabye cyangwa ukabankira nivyo nako ndabwira ati kumbura uwo yubahutse akanavuga ati kushobora gusanga hariho n'ushobora kuvuga ati niba ari iyo sex nshobora gusaba abakobwa bari muri iyi industry yacu avuga ati niba ari umustar kwera ko nje ndamusavye dukore emission akavuga ati wari chip sana akaca avuga ati kumbure niba ari umukobwa avuga ati turashobora kuryamana hama nkaza gukora iyo emission donc urumva izo bari ingorane zishikiye abakobwa ukambwira ati urama sex hama ndaguhe emission kwera kuri hasi kandi rero ushobora gusanga ariko ndabacira n'urubanza kwera ko sindabizi ariko niraza ko biriho kandi nibaza ko nko ku bantu baba bari muri iyi industry hari igihe bikora kwera ko uwo menga nawe ari gupinzanya avuga ati kwera ikinje yo ntomutumira dukore basi ndabikore kugira ngo nanje nzamuke urumva ni nkuko nk'umuririmbyi abaririmbyi bari hasi usibye no kuba journaliste gusa no kuba baririmbyi bari hasi babakobwa barashaka kuba akavuga ati nka kuya bavuze kuri Fizo na Moni bavuze ngo Moni yamanya na Fizo kugira amuhijya featuring kugira amudogireko rero no kubaririmbyi birashobora kuba sindi ko ndanabacuranza kuko ni byavutswe twumvuge byavutswe barabiriho umva kugira ko adogire ku wundi cyane niba yamusabye bakore iyo collab avuga ati kugira dukore iyi collab donadone ndagwa collab hama tujyamane nawe urumva rero no muri ntuze ya journalisme ku bakobwa niba avuga ati gender tumye naka Arance nakandi amutumiye Arance akaragira uwundi akamutumira ugasanga niba ariyo sex amusabye aje vuga ati ujye ko basiyana yisabye tubigenze guca basi kugira ngo bikunde urumva nizo usanga ari challenge ahura n'abakobwa bari muri industry ya journalism mbega byari bikwiye ko abaririmbyi bagara ku banyamakuru nisho namye ndavuga atukano no kubabikora bumve ko bihenda bumve ko cyane kandi nibyo nuko ndavuga ati no munsi warakora hano nk'akarorero reka nzane kaya karorero nyine ka Ruvera kandi kiye gihe Ruvera yakora muri Rukundo TV ntari bwatangura ibyo kuririmba ku gatwe kiwe ndabyuka twekuwe muri ntoze ya film twakinana hano muri filme donc no yaragija no muri ibyo bya Rukundo niyo mpamvu bana maje ati urwa mugo turavyo bwa Ruvera basahageze arashaka kuba amaze kumenya kiye gihe nibaza ko nta waramuzi nyene na Fizo ntiyaramuzi mugo abantu kubu Fizo aramuzi Ruvera uko ndisiri bamaze guhurira hano henshi kandi bamaze kwahurira henshi cyane ubaramuzi ariko kiriya gihe aribuka antuka ka video niba yana kabiza Ruvera ashaka kuca kabwe kati ningene wangaye rero kuca usaba service uwo muntu wagaye ko kiye gihe ntiyaraza ati
ujya azogera ku rugero rungana gutyo rero no kumugara ko numenyesha amakuru kandi ujya wereka ndabivuge ko ujya we ntiyabandanje bya journalisme yagiye mu rundi rwego mugo usibye naho yoje mu rundi rwego aho bama bahurira ni henshi foka bari muri entertainment gusa aho muhurira ni henshi rero na cancane umunyamakuru wewe aba hari kugira ngo ashikane ivyo bikorwa byawe ahandi kumbure ivyo bikorwa bye bikamufasha kugira ngo akore nawe kandi ubumukeneye ku bikorwa byo kugira ngo agushikane hejuru rero numva kumugara ko nta kamaro binafise kubera ko urumva aho ejo azobageze nta nahuze kabisa ndibaza wavyumvise nkuko twari nabikubwiye tugitangura abakobwa bahura na challenge nyinshi muri no game ya industry nkuko nabikubwiye nkitangura n'umunyamakuru asanzwe nakora ikinyamakuru ndibaza yakivuze wacumvise by the way industry umuziki w'u Burundi harimo challenge nyinshi navuga nese ko hari abavuga ngo umuziki w'u Burundi impamvu datera imbere ni kubera ibi impamvu umuziki w'u Burundi kuburyo benshi bawugereranya n'umuziki wo mu Rwanda umuziki wo mu Rwanda urateye imbere umuziki wo mu Rwanda nguri high sana gusumbya mu Burundi ariko gacuza kuraba abari byo barundi harimo hari ibyo bazi kuririmba c'est vrai mbega why not umuziki w'u Burundi nawe utagera kure waza kwiga ikibazo ugasanga ni kwera ko abaririmbyi batubaha umunyamakuru burya mu bisanzwe umuririmbyi yarakwiye kubaha umunyamakuru kuko umuririmbyi niwe afata bya bikorwa by'umuririmbyi akabishira ku isoko amaze kubishira ku isoko abafana bakabitoraho umunyamakuru yagizene yabishize bigatuma ibikorwa byiwe bigirane mbega muri ico gihe abaririmbyi bazotera imbere gute bagifise ya myumvire yo kugara ku banyamakuru navuga ko warumbaje ati mbega ubona bimeze gute donc ku muziki navuga mu Burundi bariko barakora impamvu navuga batariko navuga nkuko babivuze ati bawugereranya n'umuziki wo mu Rwanda aho ugeze naho mu Burundi tugeze n'impamvu navuga turi rwego rumwe navuga mu Rwanda umuziki wabo utembere sana kudusumbya kandi ugiye kubiraba abaremvye b'abarundi baretse kuririmba sana kandi usivye ko mu Rwanda bashobora kuba badusumbya ama studio navuga agezweho donc bafise ibyuma biri high sana kudusumbya ariko ugiye kuraba ucuze kubirabira nko ku ma live ucusanga abarundi ni nabo bantu ba mbere bazi kwanza kuririmba live gusomba abanyarwanda donc abarundi bazi kuririmba sana mugiye kibazo kandi kigihari bari kuvuga ati kwera iki nabo batagera kumbure hejuru icambere nico kindi nyene cyo kugara ku bantu donc barumva ko bararenze cyane baramenyekanye cyane mugo sinzi abantu bakunda kuvuga ati abarundi bakunda kuvuga bamenyekanye cyane ariko nibo bantu bambere ahubwo usanga bazwi cyane mu Burundi donc abayumva ko hazwi mugabatswi mu Burundi turambutse igihugu hariya ntibamuzi tugiye mu Bugande bavuze naka wapi nawe tuzi turagiye Tanzania naka ntawe tuzi none utembere gute mu Burundi nyene rero no kuvuga ngo ecaka nico kugara kwanza kubamenyesha makuru ko ngo bivuze abamenyesha makuru no bantu abashirikorwa byabo hanze kandi nibyo navuze ati bareke kwagara kuko abo bita bato ni benshi kandi uko baba benshi bakurikana n'abatandukanye kandi naho baba bakurikana no yo ba 10 ni 10 ujafise 10 kandi sorosori gwira ngwija icambere nico cyo kugara ku bantu ikindi naco ntibakundana abaririmbyi ntibakundana abaririmbyi b'abarundi Jesus ntibakundana abakunda kuvuga ngo abamenyesha makuru nibo bakunda kwata ko amakosa ngo nibo bakunda ibintu byo hanze donc gasanga nibari nk'igiteramo cyateguwe gihuriramwo abaririmbyi bo barundi na mu Rwanda ugasanga abarundi bapostinze sana abaririmbyi baza kuva hanze umugore rero makosa cyane nkunda kuyata kuba promoter canke abaririmbyi kwera ko abaririmbyi bo bwabo nibaza ko nibo kandi bigarukako kuko niba wa muri nivyo rero ndiko ndavuga umva dufatiye kuri ico kintu kiza gutuma badatera imbere kubera kwankana nivyo ndiko ndavuga ati bituma n'abafana donc abafana babo baravyumvamo niba akundi rezo sosio turi kugaragaza ama beef kanaka yabaye mugihe twe kugaragaza naka muri mbyike kanaka ari karashigikira kanaka niba indirimbo yiwe yakoze umuntu wa mbere yategezwe kubanza kuyiposta gusumba uwundi gusumba promoter yari muririmbye mugenzi we mugobo ucusanga kwera gwagwanko na jalu avuga ati why naka sori indirimbo je ndayishiriko
umva ati andushe umva ico kintu roco kumva yuko nakayondusha nico kiza gutuma abaririmbyi bacu ntibashobora gutera imbere kandi kitaravaho nukuri ntibishobora gukunda ko batera imbere rero niyo mpamvu ndiko ndavuga ati mu Rwanda ico kintu yanakiturusha kubera ko n'abantu ba mbere novuga bakundana udurabe niba nakasize ikintu ushatse kuraba usanga umurimbyi kanaka yagishyizeho kandi nibarabira ngo ni aba gospel ngo niba nkunze kubona nka Israel Mbonyi ashobora gukora indirimbo Bruce Melody ugasanga yayikoreye challenge ntibari no mu rwego rumwe Bruce Melody ari muri Aprofine uri ari muri gospel mugoye yayikoreye challenge mugoye no kugira ubone n'umuririmbyi yakoze challenge y'undi muririmbyi byagenze gute babandi abari kakagwa nyene babo bavuga ati twe turi kumwe mugo kumva ati umurimbyi kanaka mu gihe bari bakwiye bo bwabo kubanza gukundana hama ibikorwa bye bikagera kure rero no kuvuga ngo abaririmbyi mudakunda my Jesus menda mudakundanye ntishobora gukunda kandi hambavu yuko mukundane kugira ngo ibikorwa byanyu bigere kure mureke gusuzugura twebwe abamenyesha makuru kuko nundi mukidusuzugura canke nkaguhamagara kumva wewe uruwahe ndakubwiye ntuzofute imbere jure sho kubingirira nakane bari umugenzi wanje vuga ati naka wapi kandi uriya nawe nabimushira mu uzosanga nawe nyene imenga yubatse bifu nuriya nahatatu arabimugirira yumva ko kumupostinga wapi uriya aragara kwera iki yabibwiwe na mugenzi we rero abibwiwe na mugenzi wacu yumva ati uriya murimbyi kumva mezuko naho kumva yuko nicari kumutuma mu postinga wapi rumva ivyo vyose biratuma bibagabaniriza visibility bari kuro iyo tukiri ngaho nyene cyo numva no kubaza kino kibazo tuko turaje gusozera ikibazo cha Monia Fleur bijanye n'ivyo ari kuravuga Monia Fleur mu misi heze yasohoye indirimbo na B-Face on the floor ariko nimwe mu ndirimbo navuga ko itaronse itagiye mu bantu nkuko bavyipfuza izina B-Face n'izina Monia Fleur namazina kumeye no muzika ariko ugiye kuraba indirimbo barekuye ni indirimbo itigeze ija mu bantu nkuko bavyipfuza akugeraho Monia Fleur aja kuvyidoga ku mbuga ziwe aho yayashize amakosa kuba promoter mbega muri ico gihe ikosa ryari kuba promoter ku indirimbo ya B-Face na Monia Fleur itaduze kuko Monia yabitangaje ku mbuga aho yashize amakosa kuba promoter canke ikosa riri kuri Monia Fleur nivyo ndiko ndavuga ndashaka ishura kuba indirimbo ya B-Face amakosa ari kuri kubaririmbyi kwanza ubwabo bose wait banzu nyumvigize neza kazo nakubajije ati Monia Fleur mu miseze yaratatse aba promoter abanyamakuru abicije kuri page yiwe avuga ko aho kumuteza imbere ahubwo akora musubiza inyuma kubera ko batapostinze indirimbo yiwe kugira ngo ironka ama views mbega muri ico gihe kuba abanyamakuru batapostinze indirimbo ya Monia Fleur nikosa ry'abanyamakuru cankwe nikosa rya Monia Fleur nk'umuririmbyi na B-Face nikosa rya Monia Fleur kuko nivyo nyene nenda kubwiye ati nivyo kandi naye mpejeje no kuvuga kuko niba Monia Fleur ashobora kwandika akavuga ati aba promoter canka bategezwa gupromoting ibikorwa byanje oriye yuko iko yaranteza imbere yuko bansubiza inyuma jende mu promoter gute no subira kuja kwandika inkuru yawe canke ibikorwa byawe nkayipostinga ndagusubiza inyuma usubira wandike ko nagusubije inyuma umva niba wanditse ati aba promoter beko basubiza inyuma ibikorwa byanje aba promoter ntibashobora gusubira gupostinga indirimbo yiwe kandi bazanye ko arico canatumye niyo ndirimbo yiwe itanagera kure bakuranye na B-Face kuko biragoye ko mu promoter wamubwiye ko atekara gukora canke se atekara tuma ibikorwa bya bishika kure adashobora ku antuka nizo nguvu turi abantu tweze izo nguvu wowe zikura gukorera umuntu en plus ariko aragucinyiza hasi ibaze yakubwiye ko wewe mu bikorwa byawe nta kintu na kimwe uri kurakora kubwiwe wosura gukora igikorwa ciwiwe ntibikunda rero no kuvuga amakosa na ya Monia Fleur basi n'imiburi biwana bibonye uwo pfumuceceka ko mbure hariho na bamwe bashobora kuba batari barabikoze cyangwa ugasanga sinzi ashobora kuba hari nka babiri baba bari bashwanye kugira yandike bijya bintu ugasanga nivyo byatumye yandika bijya umugore we ibyiciwe byandika novuga abari muri ntuze y'aba promoter bose bumva mu bisende ni basize kwikosa bose umva yumva digend mu promoter akubwira ngo shore gupromoting ikorwa cawe wapi kandi nyene biragoye ariko hari n'abashira amakosa kwa B-Face bavuga ati B-Face on the floor ari mu bantu batinye indirimbo ya Monia Fleur
itagera kure kubera ko nigeze ayikorera promo nka Bface mbega muri ico gihe Bface nawe uramushira kwikosa kuba indirimbo itageze kure ko na Bface yabifise mu ruhare nk'umuntu bakoranye collab nje nibaza yuko sinzi impamvu ibyo atabikoze niba Monia Fleur yashoye kwidoga kuri ibyo sinzi niba yarigeze yidoga hari n'abavuze ko yashatse kuvuga Bface mu gakabicisha akabura habi ya nibyo ngo ndakubwira niba Monia Fleur yidoze kuri ibyo sinzi ashobora kuba yabuze n'inzira abicishamo kugira ngo avuge ko Bface niba ari Bface avuga ati twakoranye nkaza kwandika nkavuga ko Bface nye n'igikorwa kuko ari we nyine kuko niwe byari gutuma niwe yari gugirira promoting indirimbo yiwe alors Monia Fleur gasanga yabuze ingene avuga ati naka ntiyakoze ntiyayigiriye promoting n'indirimbo agaca bishira ku promoter akavuga ati abapromoter ntibashoboye gupromoting n'indirimbo kugira ngo abwire naka kumara na Bface niba yari yanditse ico gikorwa gikora akabone message nuko atasha zangango abitubwire ariko ku mutima haregeye kajayo nawe nyene kumva ati no mudada yabimbwiye no kuvuga yashatse kumbwira yuko ya promoting ntayo nagitse kuko hari habaririmbyi kugira ngo izo ndirimbo zabo zigeraho zigeze donc bamanza kugirira promoting indirimbo zabo rero gasanga yavuze ati no kuvuga ashatse kumbwira yuko igikorwa twakoze nta promoting nageze sinzi yuko Bface yayiretse iyo ndirimbo kuyipromotinga kuko urashobora gukora igikorwa maze ugisoro ukavuga ati kino gikorwa sishaka kugera kure sinzi ko bibaho mugabo ashobora kuvyumva navyina avuga ati kino gikorwa kizogeraho cogeze no kuvuga nta force genza kurinda gushiramo kugira ngo kigeraho cogeze rero birashobora gushika navyo nyene Bface akaba yabikoze mu bwo buryo cyangwa ugasanga sinzi nyene bari babiretse kugira ngo abo promoter babikore babyikorere donc bitume hama akaba ariyo mpamvu Monia Fleur yaciye agaruka agaca yidogera promoter ati ntavyo bakoze kubera ko bari bamaze gutegura cese bamaze kwizigira ko aba promoter baza kuvyibwiriza bakabikora kabisa bega uzoha imodoka shere wawe jya aya ngo simigambi yo kwimuha sivyo bigezweho se we nawe uzoha imodoka shere wawe jya deja ugiraho imodoka umuntu wewe uzoha imodoka shere wawe jya wamvuge ndayimuheje atayumvise nyene ivyo ndiko ndavuga barabazitanga atazobafise imani kwa bari imodoka atayumfise antiko ivyo nibibaho woba Yesu Kristo yigura abantu Yesu rimwe mu nkuru kiravugwa cyane ya Fernando nimwe mu foto yatangiye gusikira ku munsi w'ejo by the way ko yahaye imodoka umusheri wiwe ariko bamwe bakavuga ati mega Fernando yari vraiment basinze ndayihabwe n'umusheri wiwe antiko nibaza ko nta mutima muba afise nitwahura za Marie umusheri wa Fernando umusavye lift none yimusabe none nibyenda mubwira mwambie nizere ko nitwahura akarift vraiment zokama kuko ntibyo kwijana sasa mbega ku ruhande rwawe hari abavuga ko ari base hari abavuga ko ari base ari shoot y'indirimbo ati Fernando ntabwo yoronka amafaranga kugura imodoka just abantu barajija like ku ruhande rwawe mbega vyukura ashobora kubona ko ijya modoka Fernando yayimuhaye bya vrai mugabo birashobora kuba yayimuhaye mu buryo bw'impwemu ama yamuhaye ko shaka gusa ivora yayimuhaye mu buryo bw'impwemu canka akaba yamubwiye ati sheri nzoguha imodoka hama ibyo akaca avuga ati niba bari nko muri tournage imodoka uko ari bashobora kuvuga ati imodoka iyi tuyikoreshe tournage hama baka kwifata ifoto vraiment n'ibintu bisanzwe uko na video mwayifashe agafata ifoto akavuga ati ishusho iyi ni ya modoka akaba arayimuha mu biyumviro canke mu ndoto mugabo antuka sinaze yuko Fernando hari imodoka yamuhaye amazi y'amafoto twabonye nivyo ndiko ndavuga nyene cha usange ni imodoka y'umubanyi wa ni imodoka y'umubanyi wiwe mubanyi wanyu wa Fernando yotanga imodoka y'umubanyi bakayimusheri biwe aya ifoto hama akavuga ati ndayimuye ku ifoto tu hama akure kwa match ariko sinaza ko ari imodoka yamuhaye kuko deja Fernando nta modoka sinzi ki niba yayiguze no munsi mu gatondo ariko kuko ndabizi neza ko nta modoka afise niyo numvise afise kamvuge numvise ko nta niyo ndabona numvise ngo barayigonze nayo nyine ntasho kwikoresha kuko nta ngo yamuguriye nshasha rero urumva yamuguriye nshasha we atarakoresha imodoka yiwe sinzi kabisa Yesu kuzwa TV ndibaza wabyumvise this is Buja Flavor reka ndagushimire sana koze kuduha time ndibaza
kavuga ati merci beaucoup And thank you too. kabisa wagwan my people isho bo radio kuri kamera kumena zombie cameraman niyo yatumye image ubona imeze fresh sana niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane by the way je uri kumva kuri micro isho bo radio sewa ba promoter bose mugiyo ata papa na mwana gira umwana habaza ko papa ndabakunda cyane remember subscribe we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao wagwan my people Ciao. Lloyd TV.